page 296 et 287 ka Tafsir al Quran de Surah 18. وكذلك كونني آثرنا من إلنتنير عليهم إدو مقبل يعلموا فيه بأنه كم بهم بساره هدتين لك أن وعد الله أن فدور الله نحقن كن غونغا دي كو فديكون إمي تقول إدارنغال وأن ساعة يوند دارنغال لا ريب فيها سكي ولا يمغال إذ يتنازعون أن دي تيتو من دي بيبودون دي لأينا بأينهم حقن مكامرون في فياك به fadalu be wi hey ibnu alayhim ma he e hore be bunyanan suudu madini miru wil ko anditiron rabbum ko jom mabbe alamu bihim buri andude fi mabbe qala alladhina bi ben galabu fulu be ala amrim edo fiake mabbe on la nattakhidanna wallahi en jogito to alayhim e hore be masjidan julirde sa bulun aray ben salasatun ko tato rabium na yabo mabbe kalbum ko barir mabbe dum wa bulun be go wi khamsatun ko jowo sadisum jeega bo mabbe kalbum ko barir mabbe dum rajuman kono ko gahottagol tumbil ghaibi ko wirni wa yaquluna be nakadi sab'atun ko jeedido wa thaminum ba jeetata mabbe kalbum ko bayro mabbe dum qul wi he rabbi ko jomi an a'lamu buri andude bi iddatim kontore mabbe ne he ma ya'lamuhum anda qissa be e adadu be la qalin sona sedabe Abdoullaye ibn Abbas presenti o yimido jeya ay sedabe yildete kan numéro téléphone ji ma dabbi ton defte Abdoullaye ibn Abbas ba wi mo jeya ay sedabe andube be jeewen daren o pitay fala tumari fihim wata sikkito non fiibe illa mira'an wata winju afwan wata winju fiibe alego ta lamdo fiibe illa mira'an sona wenjande sona landande zahiran fenyunde wala tastafti fihim wata lando fiibe minhum immorde mabbe kambe yimbe al yahuda ayan nasarabe be adana e goto be anda ko penale be andi be anda qissalabu do reality be anda ولا تقولن وتاوي أنك لشيء هون إني من فاعل ذلك من هو ويل دو غدا جانغو رونكا واتو دسي الله جابي إلا إن شاء الله سونا سي الله جابي أن آية نمر سبب النزول وذكر جانتو أن ربك إن جومان إذا نسيت سايجتي وقل يا سانو تنجنا يهديني ربي دي جومي أنفيونا تلان ليقرب ko buri badade min hada immorde dum do rashadan pewal wala bi thu be nyibi fi kafim ka fammere mabbe 300 sinina Quran purfi duubi temedde tati wasdado be beydana tis andubi jeenay konno be beydirana duubi jeenay on nodday ka numéro téléphone ji bul yeto be Allah ko Allah alamu buri andode bima labithu sabu embere ko be nyibi don kon lahu kanko dane ghaibu samawati ko wirne konga kamuli wal ardi e kalede absir bihi hollo yimbe ben dun do wa asmi'ina nina yimbe ben dun do malam ala nabe min duni ko wori Allah min waliyin immorde gido wala yushriku wata kafida mo fi wala yushriku o kafida fi hukumi e nyaawre makko den kanko Allah ahadan ha e goto watulu jango ma uhiya ko wayna ilayka faade ma min kitabi rabbika immorde deftere jom manden la mubaddila la wattito li kalimati daluyeji makko din walan tajida e banta min duni ko wori mo multahadan surirgal takkorgal kayahe wayliten wasmunyina nafsaka wonki ma kima alladina wonude be yad'una rabbahum won berewde jomum bil ghadati bimbi wal ashiyi kikide yuriduna hibe fala wajhu yasma ko gon kanko Allah wala ta'adu wata yautin aynaka gite ma daden anhum e gaay mabbe turidu hida harayda fala zinatal hayati dunya cudari ngurdan aduna wala tuti wata dofto kadima na falna kala mo men welsindini gal baw berne munde an dhikrina ga yantagol indame wattaba o jokki hawa ko welata mo kon wa kana latiki amru fiya kama kon furutan ko welsinda dum fi muntu har ko welsindido وقالوا الحق غونغا كم من ربكم كو مرلك جومي مون فمن شاء كلا يدو فليؤمن يو غومني ومن شاء كلا يدو فليكفر يو يدو كو هاجو ماكو كو براني مو inna menen atadana men marani lizalimina nande tonyo ben naron yite ahata bihim hubitibe suradi ko ha mbolla magge on wa yastaghithu sibe fa binori ndian ton yogato be favorebe ma india kal muhli wawdan wano nebban fataydan yashwil wujuh ta dan nyoray geke mabbe den sibe banni dan ka humdo ko yarkol modi bi sa sharabu boni jaran honno wasaat dun do boni ngeyite do boni murtafakan hawrondinal innal ladina andana be amanu gomni be amilu salati be golli golleli moƴƴi inna min la nudi'u man yabata ajran joddi man ahsana kala moƴƴin do labini amalan golle ulaika be do lamnoden be jannatu adini aljannaji nyibude tajri hino ila min tatim sengole mabbe ala naru candi yuhallawna ko be cudirte be fiya kal jannaji taw min asawira imurde mulle men dhahabin imurde kange wa yalbasuna hebe borne thiyaban tunki khuduran haakoji min sundusin imurde sundus
ɗum ko façon concoɗi ka aljanna. Wa istabrak en istabrak ɗum kadi ko wana noon. Muttaqina taɓe suɓɓindi fiha ka aljannaje ton alal araiki e dow danɗe maɓɓe. He ni'mat sawabu moƴƴi baraji wa hasunat aljanna on moƴƴi murtafaqan hawrondinal. Wadrib lam waɗani ɓe mathala rajulain misal worɓe ɗiɗo ɗum kadi no mari qissa jano. Jaalna men waɗani li hadima goɗɗo maɓɓe jannatayni zardenji ɗiɗi min anabin immorde inab. Wa hafafnahuma men howiri zardenji ɗin kadi ɗiɗi fi wota o tampo fi wota o sonjo bi nakhlin tamaro tun kadi hogol ngon tun ko jawdi. Wa jaalna men waɗi ma baynahuma hakkunde majji kanji wa jaalna men waɗi baynahuma hakkunde majji kanji ɗiɗi zar'an remuru ngesa banɗon tun kadi ko jawdi. Kiltal jannatayni ɗi zardenji ɗiɗi atat hiɗi tottude ukulaha dimɗe makko on walam tazulim ɗi ala toñude minhu immorde jonnugol dimɗe majji on kala leer shay'an hay e hunde. Wa fajjarna min siki kadi khilalahuma hakkunde majji naharan canɗi ɗum tun kadi ko jawdi boyi. Wa kana lahu latanimo kanko neɗɗo on kanko gorko on samarun dimɗe ɗuɗuɗe. Fa qala wani li sahibihi wondiɗɗo makko on wawatay kanko yuhawiruhu ko ɗum woni imo winjudemo mo mantanademo ana aktharu min kamalan ko ndar non hande komin ɓurma ɗuɗude jawdi wa azzu nafaran komin ɓurma ɗuɗude konu kono wiɗen qissa on no ɗuuɗi moƴƴa on nodday ka numéro